Yeah. Temakholo Xotsa Matsebula ngesabatha empini lezule endaweni yaseJokoza phasini shumaye ndwandwe amen. Kumele kubonge ngezizwe ngikhumbulile nami ngesanto singalela nabanye abantu abayo akayike ngehlakani phakami kodwa kuyenzani njalo ngezizwe amen. Ngisho lenye shumaye ngingani ngayiva so nalenye inkosana lebekudlungela kona yathi seyibona ukuthi akulungi lutho yahamba yaye enkosini. Nayifika enkosini yathi nyazi kuyenteka yini ungifonele wadidela kanjani ngifonela kanjani wathi baba ushothi ude nombolo yami thatha iphepha ngikunikele inombolo yami wathi safuna iphepha nalabanye lebe bakhona emva kwakhe sebafuna emaphepha athi nyazi ezulu 9 6 12 4 Beso, dapat bamanga ngomong umfonele lapho kakwenza Sona lenye inkosana leyahamba yayogawula yasifikile emahlathini yabona inyoka yafike yayibulala inyoka yahamba yenyazi phezulu yathi baba mine ngibulewe kanti phela mina bengisenza wenyambe ukuthi bengisamela khona umzwakho yathi nyathi ngicela kuyaphindisela yathi nyazule Nkosi ephosile yahamba inkosana yathi nayifika ekhaya yangenza lala nathi yacela nyazi lezulu ukuthi ilale naye kulamele kusukhokhe athi iselele umbhede wenkosana acele kwelifasteni yafika inyoka yathi bona imshaye inyoka ezulu kwaze kwaba kathathu yathi yajika inyoka yaye kubaba yathi awubaba ungibuzisele ngosebenzisele yathi ngiyazule ngina bese emva kwakho yocela bethelele wangiselela nathi waphela usuku lokuthi Bengicela sinabatshu size kube ngithi lesishaya inkonzo engobani bese ingapi iminingi lemsebenzi nasekumele siyenzisontweni amen ngisho lenye lokunye umsebenzi onyazule ngibonile nami ngikhona sengayo bekunamalume agula kakhulu ukuthi ngabe umsukile abonseze welibhobezi ashaye yonke imoto lekhona labale nebhodwa nanemandla lamakhulu samthanazele ngalenye inyanga kwathi walala ebusuku kwathi ekuseni wahlanta inyoka lephilayo kodwa inyoka azange ayibulala yavela nyamalala sengithaya ngicela izulu lesikhumbule sinabathe saphe ezinye izinto uNkulunkulu singadukiswa bangani amen